Ne možemo nekog silom uterati u raj. Ako neko neće, ne možete ga silom uterati u raj. Moramo da budemo dobri da bi nam bilo dobro. Kakvim se mislima bavimo, takav nam je i život. Onaj ko se bavi dobrim mislima, on ima unutrašnje osjećanje mira i tišine, a onaj ko je nemiran, njega možeš da postaviš u raj, a on će naći da mu i tamo nije dobro. Tražit će da i tamo bude prvi, a tamo nema prvog i posljednjeg, već su svi jednaki. Treba da budemo u neprekidnoj molitvi.